Dawdaway tu sa kadamdaman na makatinan na sulibat. Saka tu sa kadamdaman na orita sapuy na kaino at samas imazay tu pitiro at tevril. Imazay tu tiro kayan, imazay tu ita karam patutapuro katuwaro karam. 彼得后书3章1节到18节。Labjek sinikilibak ko sikimusa latutsua samantigami tanumum. Ay chua namasamusa laku tigami ko sinipaki papauringa wa penola tatanumum. Ula nakipa uri-uridan nanu varong ayakan. Ula muna na paene tua siniahivu katay sanga sa kainwa na masamparabat sa ro pakadakalang tua varong na samas. Katua zua sini pazazekazekat nuata marereng ata kakielingan. Mawa na sini tau chikir nua marka singkaulan apa sa tanumum. Pai, anamasan talaparawatsan ula muna na kemelang tu uri izwa rosan diri-diri saw-saw no beri-beri lananga adaw. Sa kiparaingi ya na kuya-kuya salingan niya maju. Seman diri maya tutsu. Matu nakietse seti maju tu uri mangce za mumal. Au ainu ti maju. Pai tu pinatsayan nuata sebarita na patetutsu. Anan-mana mga aku kamaya nanan kemasitwa bin atsan ka patagi-tagil. Uri haya. Pai tiamadu remana wa demauda otoa kasitwaya na rawat sa namasangkay nua semas. Saka izonga karwarwan. Saka izonga uta kadunangan. Amin asa kemasituan zalum. Saka mingut kemasituan zalum. Pai ay katsawan kasitwayan namasangkay nua semas katuan zalum sinika limu saka mauri panga. Lakwa ay chua karwarwan katua kadunangan tutsu. Namasamawa na zwa kainwa semas uta sika naizwanan. Au uri kamayamayanan pati majalum nga si papa penipenitan adaw. Sa lamay tuan sapuya amurui. Saka uri si uripan uta tuan zwa marka inika napaalay tuan semasa caw-caw. Sinikiliwa ka markaku vetek maya demauda waichua masanitan asi patsunan nua marereng ita adaw marukuzul sabil awa kuzul sabil maru ita adaw asi pasusuan nua marereng tua sinikietse seni maju ini kana maya tua kinemeneman nua marka caw-cawa zuma agama lugalu. Apa urid ini ka namaya tua zua na masih kiliwa ka kilalawa dan numum. Ayatua ini ka salinga tua izwa pasa uri penuka macidil. Na salinga sakamaya tua kiumal tua varong caw-cawanga. Lakwa azwa uri sipancizan nuata marereng adaw. Uri namaya tua sipancizan nua rusaka-sakau. Tua zwa adaw ay karvervan nga uri zemay nga pasi atsa sa menika. Au ananaman mga karvervan kilamay sa kalikuya. Kadunangan katwa nama-nama ki mauri pa penulat. No namaya tuan zwa mauri pa ichua pipunalatan nga apa urid uri nama kudangamun no tsawan. Na kuya no ini kamuna na masamparabat sa no
paalay tua cemas tuanu kinai kacawanan. Sanu kana namasi pujangaran takalava tua madalung na kirimu azwa pinineteno cemasa adaw. Pai tua zwa nga adaw ai karvarvan anga ki malama saka lekuya. Au nanamana nga ki lamai sa midirenaw. Lakwa na masipuzangaran naman kilalava tuazwa siniki senua semasa vawana karvervan katwa vawana kadunangan. Nangwangwa kakudan uri kaizwazwana nanga izwa. Pai manasika sinikiliva ka marka kuvutuk. Tutsu kilalava ngamun tua zwa adaw. Ki pasa itu angata tayaw tua cemas. Sano kicingki nekano sika puapua letuano kinai kacawanan. Sano kilengwaan kijaru daya madu. Au sinika cuacuaya nga kilalava nuata marereng. Mavanata sika mapasailingan ayaw kinemnem. Ay chua namaya tua sini papuvarung no cemas tuata sini kilivaka ta vitek ati poro sa vichikana semantigami ta numun. Namaya uta tuazwa sini vichik ni maju pitua tigami anga penolat. Izwa sini vichika patara mavana ichu azwa itwa vincikan ni maju tigami. Izwa za maraka pazangazangara ta kelangan kai. Au azwa maraka inika puvarung kato azwa inika na misega varung caw-caw. Paatelengan demukung tua patarvan. Namaya tua dinukungan niya maju kinumnem tua itua zuma sisyu. Au pai syarapanga niya maju tua sipasa uripan. Timun naku sinikilivak na kemelangangamun kemasi taisanga setua pataraichu. Ulamuna na kipapauringa wangata. Mananga no pasakauravan mun pasatwa singkauravan nuanzwa inika semumavan toa nangwangwa kakudan caw-caw. Sa rumelaki yang sakamaya varong nakikakejeng. Ulamavan nazwa na pakisumali pasling katuano kinlangan tuata marereng ata kakiilingan at Yesu Kristo. Sipatutudur ula na purigu di maju kemasi tutsu apate mamili. Amen. Aisu kainua cemas. Satu suaka teman-teman sini pupantarvan tanute 被神冒犯，与神和好。把这给人话卡段cemas。不知何时起，一些教会开始用被神冒犯一词，形容人因上帝的作为不符合自己的期待，面对他产生负面的感受。冒犯是指冲撞、得罪。笔者一开始对被神冒犯甚感别扭，向来是人得罪上帝，受上帝管教，怎么说是被神冒犯呢？
但转念一想，若这是指人因为上帝没听我的祷告，上帝怎能让这种事发生，而感到被冲撞、得罪，认为上帝既不如我意取，也不受我控制，而向他发怒，甚至萌生根本没有神之念头。那么这个词确实表达出人的自我中心如何造成自己与上帝之间的隔阂。在彼得的时代，教会以为耶稣很快会再临，但彼得在写信当下已洞见，耶稣的言辞是等待，是要等待更多人悔改。耶稣再临的言辞其可能是信徒被讥笑，而怀疑耶稣是弥赛亚的身份，甚或怀疑所选的道路是否正确。换句话说，他们产生了被神冒犯的情绪。因此，彼得写信激励信徒信心的同时，也提醒他们要与神和好。我们细想自己重生得救的感动，有多少成分是因为自己的需要被满足，多少成分是因认识上帝而欣喜呢？身为软弱有限的人，我们之所以跟随上帝，总有满足私欲的成分，而这份未被察觉的私欲很容易成为撒旦引诱我们脱离正直的破口。所以上帝必须不断冲撞、破碎我们心中的偶像。在这冲撞的过程中，我们是否仍愿意极力追求，以信心度过那些无法解释的难关，以圣洁、无可指责的生活检视自己生命的成熟度呢？Sinaya tu suaka jaman-jaman. Satu cua sina apurua kainua cemas imazaitua tapuru katu sepacakaran. Pai manasika sinikiliva kamarkaku vetek. Tucu a kilalava-lava ngamun tua zoa adau. Kipas itu angata ija ayau tua cemas. Sano kicingki. Anekano sika popa letuano kinai katsawanan. Sano kilengwaan kijaru tea maju. Aichu kainua cemas. Sa tucua ka jaman-jaman. Ana sini pajaje kata ki sini papauring o tanukin. Ayatuan inuri-nuri kina parorau. Ki paparang kina parorau. Lakwa nui ka randai nua cemas ata inuri. Nui ka ginauga wa ata inuri. Izuanu keminamadi tintua cemas. Izuanu madudu tintua cemas. Izuanu patsebe tintua ta cemas. Sinaya tu soka jaman-jaman. Asini papupicul, sini papauringo tanutim. Latinana kilunga ana parorawa. Kijaru tu ta cemas. Ayaya pasmarau tanutim. Saka cucun masihwa tintua mapaseling tayau. Na masihwa tintua na mangwat tayau tu takina saruan. Saka taria waichwa tarvan tata puzangaran. Lakwa cucun pauli dana paru tetin izwa ta papatezuan. Sika namaya asini pada zekat tenua ta cemas. Sika nama kaya tinana kisah selang akijajaran tua cemas. Saka izwa tua zuanu masa niraravat sa izwa ta salingan. Izwa no kasih zuan tua mana ta sika rumelakan. Kasih zua tua ta kisah sajan tua ta cemas. Saka pasmara wa cemas. Papupi surat cemas ta nutim. Harus sesevung tintua nama kakai zua-zua ata kina kemudian tayau. Lakwa nusevung tintua icho nama tutsu ata kina kemudian ata sisarapa yananga. Akitina rimakaya patudur tua anaki kiparain tua ta cemas.
mahasiswa tu ada saruan nama kena secariva tai chua nama kakai jua ada mundai saka nama mahasiswa tu nama cingki kanu sika popual ada kina kemudian nu nama tajwa manana namana ari nama kesa ai chua ada saruan sinaya tu chua ka jaman-jaman latina na puringaringau tu chua sini pada zeka dan nutin satu chua sini bagi ni menemukan nutin我是否曾对上帝产生愤怒、失望的情绪？我是如何消化这些情绪？这个过程是否有帮助我成长？如果我仍在这种情绪中，是否有人可以协助我？Sinaya tu suaka zaman-zaman aru jagi galuina kinmenem latinana gemalu kinmenem saka ka inuri 破除一切偶像的上帝。愿你帮助我脱离私欲，使我胜过自我中心，在信仰低谷中能再次与你和好。Ro kilivakan, ro papupicuran, ro kilivakan, ro paura, anya kamay talivavaw. Temas, kiawakan la suposara jinakan. Lakanana, kita saja tuai chua. Anak kuya-kuya aku salingan tua kini kacawanan dakanana tamakaya imazai tua kiki maju tua ku winarungan tua ku kinman ori nama situa tua sarwan ori nama ka kenana akilengwa ita yau tanusun kijajaran kijaru tanusun pororau mali-mali ayakana kiaum pada sungadan di Yesus Kristo amen mali-mali tu sokan zaman-zaman nama kaitina na misa selang sumupu kilarai tua mana sini pada jeka-jeka tenuata semat saka latina na paenita pororau lekatina kemina mali lekatina paetsev tua ta semat latina na kisah mula-mula sumupu tua kainua semat nama kaitina ngotan anak kipaporingau anak kilungaan tua takinya caevan tua semas saca kijajara-jara na pororau kinjaru tua ca semas ayakana apa samarau saka mali-mali latina na suliva tu suaca kini adavan taca pingan